Iako ima pravosnažnu presudu o starateljstvu nad svojom ćerkom, Branka devojčicu viđa samo tajno. Njen bivši suprug, policijski inspektor, ne dozvoljava da devojčica dolazi kod majke, niti da sa njom komunicira. Razvela sam se pre 5 godina, iako sam staratelj, nažalost. 5 godina ona još kod mene nije bila. Silom prilika ja nju viđam u školi. On meni zabranjuje bilo kakav kontakt, iako sam staratelj na papiru. U policiji i sudu nezvanično smo dobili potvrdu da je sud zatajio i da je u pitanju očigledno nesprovođenje sudske odluke. Zvanično, zakon pruža ocu mogućnost za ovakvo ponašanje. Ne bi mogao da kažem da je propust suda. Sud je postupao. Postoje objektivni razlozi koji su doprineli odugovlačenju. Postojeći zakon i procedura koja je predviđena zakonom omogućavaju strankama u postupku da koriste svoja prava i praktično odugovlače se. U Centru za socijalni rad kategorični su da bi dete trebalo da živi sa svojom majkom, ali njihove preporuke sud ne uvažava. Način izvršenja određuje sud, odnosno postupajući sudija. Ima mogućnosti da prihvati sugestije psihologa i da ne prihvati. Da li u vašem slučaju prihvatio sugestiju? Moram reći ne. I mislim da nije bila dobra saradnja između postupajućeg sudije i Centra za socijalni rad. Brankin bivši suprug osim ove presude ima i pravosnažnu presudu za nasilničko ponašanje u porodici, ali ga to ne sprečava da radi kao inspektor kriminalističke policije. Pa protiv imenovanog radnika, znači, pokrenut je disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti i postupak je u toku. A što se tiče drugih radnji koje treba da se preduzmu, to je znači u nadležnosti pravosudnih organa i Centra za socijalni rad. Branka kaže da je izgubila poverenje u najvažnije državne institucije i da su poslednje 3 godine koje provodi po sudovima gore od prethodnih 5 dok je trpela nasilje. Ja sam vam lični primer da zbog ovakvog rada sudstva i policije očigledno je da bolja žena treba da trpi nasilje ako hoće da bude sa svojim detetom. Dok nadležni organi ne sprovedu sudsku odluku, Branka će svoje dete viđati i dalje samo na školskim odmorima. U Osnovnom sudu u Vranju pokušali smo da saznamo zbog čega ni posle 3,5 godine od donošenja pravosnažne presude devojčica i dalje ne živi sa svojom majkom. Iako po važećem zakonu prigovori i žalbe na rešenje o izvršenju ne odlažu izvršenje sudskog postupka. Ovakve odluke, kako su nam rekli, može da komentariše jedino postupajući sudija, koji ipak sa druge strane nema pravo da javno govori o tome. Za javnost može da govori jedino portparol suda, koji nema pravo da komentariše sudske odluke. Za B92 iz Vranja, Jelena Marinković.